how the pandemic took on societal psychology, but also on individual psychology. Došli da učestvujete i u ovom, nadam se, ne mnogo dosadnijem delu festivala, dakle, delu festivala koji nije muzika, zezanje i provod, nego da nešto malo i popričamo, da malo uozbiljimo ovu priču, odnosno da kroz jedan razgovor koji, ne bih da vas uplašim, dakle, nećemo mi da budemo baš preterano ozbiljni, ali prosto ozbiljnije od onoga što se dešava uveče na festivalu, da popričamo o potencijalima i o ostvarenosti srpskog horora. Dakle, koliko je horor uopšte prirodno nešto, koliko je to nešto normalno, koliko je to nešto što se može povezati sa onim što mi imamo ovde ili smo možda osuđeni da samo imitiramo zapadne neke uzore, bili oni evropski ili pre svega američki, jer najčešće kad se kaže horor na filmu misli se na američki horor, jer je tu zaista i produkcija i najmasovnija i, da se ne lažemo, i najkvalitetnija. Dakle, autori John Carpenter, Wes Craven, George Romero, Tobe Hooper, da ne nabrajam, dakle, najveća autorska imena u horor filmu su pretežno iz američke kinematografije. Naravno, svaka čast ima velikih i u Evropi, ima ih i u Aziji, ima ih širom sveta. Sad, naša priča ovde treba da odgovori na pitanje ima li ih u Srbiji, koliko ih ima, kakvi su, šta su uradili, koliko to vredi i šta je eventualna budućnost cele te priče. Dakle, ima li budućnosti za horor u Srbiji, ali ne za horor u onom lakonskom smislu reči, tu će svakako biti horora, to nam već i naš predsednik najavljuje, počev od sledeće zime pa nadalje, dakle, ali nas sada zanima horor na filmu. Dakle, sa nama su ovde dva gosta koji će, nadam se, osvetliti ova pitanja koje sam skicirao. Dakle, ovde bliže meni je Jovan Ristić, čovek koji ima mnogo svojstava, ali glavno njegovo svojstvo i glavni razlog zašto je baš on pozvan na ovu priču jeste to što je bio dugo godina kodirektor srpskog filma Fantastike, festivala u Beogradu, koji je istina bio više usredsređen na kratke filmove, ali prikazivali su i dugometražne, i on je i koautor knjige koju vidite tamo ispred njega, Izgubljeni svetovi srpskog filma Fantastike, koja se bavi ovom tematikom. Dakle, malo šire, pokriva čitavu fantastiku, ne samo horor, ali je jedna od relevantnih knjiga na tu temu. Uzgred, knjiga koju vidite ispred mene, U brdima horori, je knjiga koju sam objavio ovde u Nišu 2007. To je pionirska studija o hororu, dakle, isključivo o hororu u srpskoj kinematografiji. Nažalost, kad nešto dolazi iz provincije, a sve što nije Beograd se kod nas doživljava kao provincija, ne bude primećeno onoliko koliko to zaslužuje, tako da i ova knjiga sa skromnim tiražom od 440 primeraka i sa skromnom distribucijom u par beogradskih knjižara i nekoliko promocija koje sam bukvalno ja organizovao, a ne moj izdavač. Dakle, ona je primećena toliko koliko je primećena, svakako ne onoliko koliko tema zaslužuje, ali ona je, kažem, 2007. znači bukvalno pre 15 godina, pokrenula priču o hororu u srpskoj kinematografiji i praktično i neke autori i neke filmove prvi put proglasila hororima i govorila o njima u horor kontekstu. Dakle, Joca će odgovarati na pitanja vezano i za njegov festival i za njega kao nekog ko takođe prati horor i fantastiku kod nas. A nešto dalje od mene, dakle, treći učesnik na ovoj tribini je dr. Marko Pišev, takođe iz Beograda, sa odseka za antropologiju, dakle, čovek koji je i teoretičar i praktičar horora, dakle, i pisac, autor zbirke Fotofobija i čovek koji proučava, dakle, srpski folklor, verovanja i tome slično, i onda će on biti zanimljiv i upotrebljiv za upravo taj spoj teorije i prakse, dakle, da vidimo taj most između folklora i
kreativne upotrebe folklora u umetnosti, kako do toga dolazi, šta se tu dobija, šta se gubi. Pa evo, Marko, ja bih od tebe počeo, dakle, pošto je i naziv ove tribine Pola veka leptirice, dakle, naš prvi horor film, istina, televizijski film, ali radio ga je bioskopski reditelj Đorđe Kadivić na bioskopski način i to je po svemu igrani film, relevantan. Dakle, to je možda i logično da je naš prvi horor upravo utemeljen na našoj tradiciji, na verovanjima, pre svega na folkloru vezanom za vampire. Dakle, daću ti dva pitanja istovremeno, pa ih ti nekako organizuj. Dakle, pod jedan, koliki je naš potencijal tih naših narodnih verovanja za horor obradu u poređenju sa nekim drugima, pre svega srodnim slovenskim narodima? Dakle, da li smo mi, koliko smo mi mračan narod, koliko je naš folklor pruža potencijala, to je prva polovina pitanja, a druga je vezana konkretno za leptiricu, dakle, kako bi ti i kao ljubitelj horora i poznavalac ocenio šta je sa tom građom urađeno u tom konkretnom filmu i eventualno u čemu je tajna njegovog uspeha koja traje već pola veka. Evo ti mikrofon, pa reci. Hvala. Hvala pre svega na pozivu da učestvujem na ovom festivalu i uopšte na ovoj tribini. Zaista sam počastvovan i uopšte što sam došao ovde ovako na premijeru, nadam se jednog događaja koji će imati svoju dugu budućnost na godišnjem nivou. Ali da o tome sada ne dužim, evo nastojeću da odgovorim na ova pitanja koje jesu pre svega ovo prvo dosta je da kažem složeno i nije baš ni moguće dati nekakav precizan odgovor, nego više ovako neki subjektivan, da kažemo, povodom onoga što bi mogle da budu možda nekakve preference u stvari i ljudi koji proučavaju srpski folklor, uopšte folklor na Balkanu, dakle i onih koji su, da kažemo, i konzumenti, i ljubitelji i tome slično. Mi u suštini kao narod, uopšte kao deo, kulturni deo ovih prostora, mislim, budući da Srbija nije nešto, da kažemo, specifična srpska narodna kultura u odnosu na kulturu susednih naroda, barem što se folklornih, odnosno narodnih verovanja, narodne religije tiče, ima jako mnogo dodira, dakle, i sa narodima susednim na zapadu i sa narodima susednim na istoku. Imamo jako mnogo neiskorišćene, da kažem, građe, ne samo za da kažemo, horor žanr, već i za uopšte, mislim, neku vrstu gotovo, mislim, epske fantastike i fantastike, dakle, u najširem mogućem smislu posmatrano. Ono što i dalje živo od naše tradicije, što i dalje postoji, ono što možemo da zabeležimo još uvek, dakle, ono što mi zabeležavamo kada idemo na terenske istraživanja, kada obično, dakle, obilazimo manja mesta, što po istočnoj, što po zapadnoj Srbiji, jesu upravo, dakle, verovanje u nadprirodna bića, koja se sada u nekom, da kažemo, stručnom smislu klasifikuju u različite, da kažemo, pretince i kutije, ali u osnovi, dakle, ta verovanja i dalje postoje, i dalje su živa, i dalje određeni sagovornici sa kojima smo mi imali uopšte susret, razgovore i tome slično, tvrde da su sami, na primer, nešto videli, nešto doživjeli. To su obično priviđenja koja
su vezana, dakle, za određena mesta, mesta koje su, da kažemo, granična mesta, liminalna mesta, na ivici, da kažemo, sela i šume, u graničnim delovima sela, oko grobalja, doduše toga ima sve manje, ali, dakle, takođe na nekim mestima u prirodi, da kažemo, koje nisu baš blizu naseljenih područja, ali tamo postoje, da kažemo, neki ostaci materijalne kulture, jel tako, neke ruševine, građevine, koje se više odavno ne koristi, kojima je namena zaboravljena i tome slično. Ili građevine kao što je Vodenica, kako imamo... Tako je, da, tako je. Upravo lokacija koja je upravo možda najsavršeniji primer liminalnog mesta, dakle između društva i prirode, između kulture i te divljine, te mračne šume koja se doživljava kao prostor izvan ovoga. Apsolutno, vidite, Vodenica je vrlo zanimljiva kao prostor, ovako, kada uzmemo kulturno da je proučavamo u kontekstu našeg naroda, pre svega zato što je naš narod takav kakav je bio jako dugo, vrlo svedene, da kažemo, materijalne kulture, bez tehnologije praktično, pre svega jedan, da kažemo, ratarski, stočarski narod, imao je Vodenicu kao praktično jedini oblik nekakvog narodnog neimarstva, materijalne kulture koji je sadržao određenu vrstu tehnologije, dakle, koja je bila, da kažemo, neka vrsta upotrebe, spoljnih elemenata, vode, jel tako, pre svega, dakle, koja je pokretala određenu, makar rudimentalnu tehnologiju mlevenja žita, mlevenja kukuruza i tome slično, i koja je samim tim možda izazivala neku vrstu, da kažemo, magijskog mišljenja, jel tako, i što se naravno i događalo, budući da je u mnogim aspektima Vodenica bila posmatrana, dakle, i iskorišćavana kao nekakvo magijsko sredstvo, dakle, sa prvom jutarnjom vodom, koju pokrene i izbaci vodenički točak i mnogim nekim drugim elementima, ali da sada o tome ne davim mnogo. Nego nam reci kako je mesto koje služi životu, hrani, bukvalno opstanku, kao što je prikazano i u Latirici. Dakle, ako ta Vodenica ne melje to brašno, selo će izumreti od gladi. Dakle, kako je došlo do tog pomaka u imaginaciji da jedno mesto takvo, dakle pozitivno, hraniteljsko, takođe sadrži taj demonološki preteći jeziv element? Pa upravo se u tome i zasniva, dakle, celokupna, da kažemo, ta mračna strana Vodenice, u stvari ta njena, da kažemo, ta njena tehnologija, to čudo koje ona čini, dakle, to što na jedan, način koji mnogima nije bio možda čak ni sasvim jasan, niti su mogli da ga uvek reprodukuju, je izvodila to što izvodi i samim tim je ona bila posmatrana uvek, kao rekao, mesto zapravo zlih sila, tako, kao nešto što je u posedu đavola, dakle, odnosno kao nešto što je možda čak i đavolji izum, nešto što je đavo, da kažemo, podario ljudima, kao što je u onom klasičnom biblijskom smislu, je li tako, kako? Kao što je Lucifer dao Pa, svetlost. tako, da, i to, mislim, i uopšte, da kažemo, to prvo, bratoubistvo je u stvari stvorilo civilizaciju, tako, dakle, to je nešto što je otklon, da kažemo, tog prirodnog ljudskog stanja, je li tako, koje je dobro, koje je pozitivno, koje je, da kažemo, stoji u tom arealu svetlosti i ovo sve što je, da kažemo, jedna složenija malo, barem složenija malo kultura, jeste nešto što odmah
može da potpadne pod predmet sumnje, dakle, što je sumnjivo, što je čudno, što je možda u posedu tajanstvenih sila. Moram ti dam jedno podpitanje, da ne ugušimo mnogo sa Vodenicom, jer ima tu mnogo više toga da se priča, a sad ti pomenuo i kao neko ko je išao na teren, dakle, nisi ti od onih učenjaka, niti je uopšte tvoja grupa, prosto je priroda toga što vi radite nije samo da prepisujete i prepričavate neke knjige i dokumente iz biblioteke, nego idete na teren, intervjuišete ljude i to ljude seljake, dakle, ne u pežorativu, sa sela, znači idete u neke zabačene krajeve Srbije, vodite intervjue sa njima, analizirate te intervjue i onda na osnovu toga gradite nekakve radove, zaključke i tome slično. Sad, naravno, pošto ovo nije akademski skup i neću da te pitamo o toj nekoj dubinskoj i akademskoj strani toga, ali možeš li da mi, odnosno da nam, daš neku slikovitu anegdotu ili ilustraciju koja govori o prežitku tih verovanja, bilo, mislim, dobro, ti se pretpostavljao, nisi susreo sa nekim nadprirodnim bićem na terenu, ali da li si pričao sa nekim ko nije bio u fazonu pričala mi baba ili moj deda ili neko iz šeste ruke, moj komšija ima nešto mu se desilo, nego ja sam nešto doživio, meni lično, tome s kim si ti pričao, njemu se nešto desilo. Da, imali smo nekoliko takvih susreta, do duše oni jesu najređi. Obično onda kada... Da, obično je to ili se desilo mom ocu, ili se desilo mom bratu od strice, ili ori komšinici onamo, ili tako dalje, ili je neko ko više nije živ nešto video, ali u par navrata jesmo naleteli na te bisere, jeli, onda kada nam baš osoba koja je tu pred nama govori da se njoj nešto potpuno neobjašnjivo dogodilo, i to iskreno baš u stvari u ovim krajevima, odnosno bliže Knjaževcu, tamo oko delova Stare planine, dakle prema Babinom Zubu, u nekim mestima koje sad neću imenovati, smo imali razgovore sa potpuno, mislim, slučajno otkrivene, dakle nije nas niko uputio kod tih ljudi, nego smo prosto sami uspeli da do njih dođemo. Mogu da vam ispričam, eto, da vam prepričam jedan, mislim, ima ih više, ali ovaj jedan je dosta zanimljiv, gde nam je jedan stariji čovek, dakle, koji možda sad u tom trenutku imao negde oko 50 godina, on je iz tog... Izvinjavam se. Ne, ali pazi, ovo je bilo pre jedno 7-8, znači, možda i više. Dakle, on je još u vreme nekadašnje Jugoslavije, jel tako, iz tog sela određeno, koje je baš onako na vrhu planine, svakog dana odlazio, čini mi se, u Pirot da radi, dakle, bio je zaposlen tamo u nekoj fabrici, ne mogu sad više da se setim šta je tačno radio, i manje više to je bila neka dnevna rutina, on je kolima odlazio u Pirot svakog dana na posao i vraćao se i jednu noć je nešto zaglavio, ostao je duže nego što treba i kod jednog vodopada na Staroj planini, mi smo i otišli, slikali taj vodopad, dali danju, da, on je na sred puta ugledao na ražnju pečeno jare. Da, i na ražnju je bilo... I čovjek je pomislio, wow, super, pečeno jare, evo, taman mogu da lepo ponesem to kući, svojoj porodici, svi ćemo da se gostimo nekoliko dana. I on je lepo zaustavio automobil, prišao tom pečenom jaretu, podigao ga i u tom trenutku kad ga je uzeo u ruke, njegova svest se izgubila potpuno i on više nije uopšte znao šta se dešava, nije znao šta radi i
sledećeg jutra su ga pronašli, mislim, to su nam pričali posle njegovi ukućeni, dakle, su ga pronašli na početku sela potpuno izubijanog, dakle, bio je mokar, bio je raščupan, bio je sav izgreban. Ne, ništa. I on navodno je u stvari tada bio pod vlašću nečega, jedne da kažemo nadprirodne sile koja se pojavljuje, koja se javlja u toj šumi i koja u stvari vrlo često može da ima različite oblike, je li tako? Pa pazite, oni Oni vrlo često nemaju, da kažemo, neku, kako se to zove, neka etnoeksplikacija, dakle neku vrstu imena koje oni sami daju. Dakle, oni kažu nešto me uvatilo, dakle nešto je na mene se spustilo, nešto ili se popelo na leđe ili je počelo da jaši i to i onda vodi tako kroz uglavnom, dakle, kroz neki čestar, dakle, u neki gustiš, u neku vodu i ima u stvari nameru da ubije, dakle, ima nameru da jako, izuzetno i ekstremno i radikalno naškodi čoveku. I takvih susreta je bilo mnogo. Dakle, ovo što sam ja tada čuo, dakle, još sa nekim kolegama, je u stvari bilo vrlo specifično zato što je u stvari podrazumevalo taj detalj, dakle, pečenog jareta, dakle, vrlo bizaran. Da, obično se te takozvane osenje, to se tako inače naziva u literaturi, osenja, to biće koje luta šumom, koje nije ni vampir, ni vila, koje je neka vrsta demona prirode, u stvari, potpuno neobjašnjivog, da kažemo, i porekla i motivacije. Obično se ona javlja u formi ili neke životinje ili neke vrste, da kažemo, nekog objekta koji je, da kažemo, koji ne bi trebalo da se kreće, sam od sebe, ali se odjednom javi. Da, prilično je poznata priča koju sam ja upotrebio u mom romanu Zavodnik, Dedino Jarence. Meni je to moj deda pričao kao nešto što se njemu naravno desilo, upravo to, vraćao se kasno konju, išao na posao, ne znam, treba da bude rano tamo, pa kroz neku dolinu koja je na svom glasu za putovanje noću preko dana, u redu, kao noću se ne preporučuje. I onda on kao istrči ispred konja belo jarenice i on kao ajde već je onako klonuo mu glava kao ajde da ne zaspi baš na tom mestu, kao uzeo ga u krilo i on kao dedino jarenice i jahao neko vreme tako i onda u nekom trenutku i njemu kao nešto da je počeo da li da spava ili da ga nešto uzima i onda su mu zapevali prvi petli, to je takođe još jedna od tih arhetipskih situacija koji prave kao rez između tog zlokobnog dela noći i početka dana. I kad su petli zapevali, to jarence mu iskočilo iz krila, udaljilo se malo tu ispred konja, diglo se na zadnje noge, nisu prednje podiglo i onda ljudskim glasom rekao dedino jarence. Meni je to bila strašno fascinantna priča i, kažem, upotrebio sam je, odnosno preneo sam je u mom romanu Zavodnik, koji se inače, ili Zavodnik, može na oba načina, jer postoji jedan izvor koji se zove Zavodnik. Dakle, pominjem ovo ne da bih reklamirao svoj roman, nego zato što se nadovezuje na priču o jaretu, dakle, obično je to živo jare, a ne pečeno, što se ukazuje, a i zbog toga što se ukazuje, naime, broj, desetine mailova, čitalaca sam i ne samo mailova, nego sa promocijama i uživo. Mnogi su mi pričali, ne samo da su tu priču prepoznali kao nešto što su oni slušali od svojih, ili su, ne znam, prvo retko da je neko negdje to pročitao,
čitao, nego su mi uopšte o celom tom ambijentu, jer se roman dešava u selu Špajki, Crvena Reka, na još istočnoj, još bliže Bugarskoj. Ne samo ljudi iz ovog kraja čitaoci, nego iz čitave Srbije. Ja sam se iznenađivao ljudi čitaoci iz Vojvodine, iz zapadne Srbije, tamo, ne znam, Užice, Zlatibor, Tara i tako dalje. Svi su oni prepoznavali to. Dakle, svi su govorili, apsolutno, ja imam takvo selo i ja i tu noćnu tišinu, to gluvo doba, ali bukvalno gluvo, bez ikakvih zvukova i sve te priče, babske i tako dalje. Dakle, to mogu ja da potvorim sa svoje strane, ne preko terenskog istraživanja, nego kroz feedback koji sam dobio od svojih čitalaca, da je to nešto sa čime ljudi korespondiraju. Dakle, nije to nešto čemu se ljudi smeju kao kakve gluposti, babske priče, jer obično izraz babske priče se govori upotreblja u pežorativnom smislu, kao to. Mislim da, možemo mi ovako u sred grada, na asfaltu i na suncu, sa mikrofonima i strujom oko nas, da kažemo babske priče. Ali ajde da vas vidim večeras u Doljevcu i tako u nekom kraju malo dalje od asfalta i tehnologije, da vidim kako ćete se osjećati ako ovako vidite bilo pečeno, bilo živo jare koje radi neke stvari koje obično se ne čeka. Nego, ok, da se odmaknemo od Jareta i od Vodenice, evo ovaj drugi deo pitanja ću ipak prebaciti i Joci. Dakle, Joci uzme mikrofon i reci nam ti, dakle, ti ćeš napraviti taj most između tradicije i umetničke opreme. Dakle, konkretno Leptirica, kasnije ćemo ići dalje do Leptirice. Šta je po tebi tajna uspeha tog filma? Jer činjenica je, znači, dan danas, 50 godina kasnije, kad kažeš Leptirica, to je ili neko prisećanje, ako je neka stavija osoba, prisećanje na prvo gledanje, kao da, nikad neću zaboraviti prvi put kad se gleda taj film, nikad nisam vidio nešto strašno i nešto što me više uplašilo. I, kažem, ta aura, taj kultni status tog filma i dalje traje. Šta ti misliš? Ja sam ovaj film gledao mnogo kasnije. Znači, ja sam se rodio koji 3, mi smo rođeni u znaku Leptirice, istarivača đavola. Znači, ja nisam taj film doživeo kao što su ga doživeli ljudi koji su ga videli, pa bolje da ga ne koristim, se čuje ovako dobro. Aha. Znači, 73. godine ima ona Znači, ima čak i čuvena priča koju je Đorđe pričao i tebi, pričao meni da je tamo neko umro od gledanja Leptirice. Znači, to već doprinosi njegovom mitskom statusu. Ali šta je bilo? Mislim da 73. To je zapravo urbana legenda, to je neko rekao Đorđu, ne postoji nikakva dogma na tome. Znači, to je neko njemu rekao i on se onako malo hvalio u medijima, kao, ok, super, snimiš horor i nekako straka, ali meni nije mrzio, ja sam išao u Nišku narodnu biblioteku, u čitaonicu i uzeo politiku, večernje novosti, borbu, ekspres politiku. Film je emitovan, čini se 4. aprila ili tako nešto, početkom aprila, znači čitav april mesec sam pregledao i crne hronike i sve strane, apsolutno nigde ni najmanjeg traga od tako nečeg nisam našao. A našao sam reakcije gledalaca. Dakle, bilo je šoka u smislu, ljudi su očekivali lektiru, bilo je Glišić, neko su deco gledali, učiteljice su govorile decu u školi, kao gledajte večeras, eto ekranizacija, klasika srpskog realizma, Milovana Glišića i onda je došlo do šokova, ne samo kod dece, nego i kod njihovih roditelja. Dakle, tragove toga jesam našao u pismima čitalaca, kakav je to način, na što ovo liči, da li ste nam normalni, ovo je užas i tako dalje, ali to ništa, Skoplje, smrt od Leptirice, to je najvjerovatniji hashtag, nije se desilo, ali to oni lazy novinari koji mrzi da rade ovo što sam ja radio, dakle da provere, oni to onako, pa je to rekao nikad nije. Pa dobro, i njemu je neko to rekao, ali kad sam ja pritisnuo, okej, odakle vi to znate, pa pričali su mi na televiziji, tako smijali su se ovo. Dakle, samo da se ne bi širila i odavde dalje ta priča, najverovatnije nema ništa od toga, ali deo te jedne od legendi koje pratite. Glavno, stvarno ništa je bilo nepripremno. Znači, mi pro horror filmove nismo imali. Nismo ih imali.
Da su se oni to suočili s nečim takvim u oblandi školske lektire, potpuno nepripremljeni. Ali sad samo još jedna stvar, dakle, i taj ciklus, dakle, Latirica je prikazana u ciklusu od, bilo je najavljeno 4 filma, pa je jedan u zadnji čas film prikazano je 3. I taj ciklus se nije zvao ciklus horror filmova i ciklus stravi užasa, nego ciklus fantastike. Tajanstva, kako se zvao? Da, nazivali su ga i Tajanstva i mašte. Priča Tajanstva i mašte i ciklus fantastika. Dakle, različito je bilo oba ta termina, ali niko nije čak ni iz daleka nagovestio da će tu biti stravi užas. I onda, kao što ti kažeš, nikakva tradicija, ništa, nula. Znači, najpribližnije, ali evo, i vi ćete vidjeti koliko je to daleko, je čudotvorni mač iz 50. To je... Znači, neki tračak, neki fantastik i ono daj babu u glavu kao nešto jezivo što smo mogli u nekom našem filmu, da je, mislim, fantastika, ne jezivo Drugi svetski rat, ustaše, klanje i užasi, nego nadprirodna fantastična strava. I onda mi od kuda u 8 uveče udarni termin, i to udarni termin u vreme kad su bila samo 2 televizijska kanala, ne udarni termin sad kad imate 800 kanala, pa mislim, ko vidi ideš dele. Znači, kad je cela porodica bila ispred televizora u 8 uveče, krenem, kreće film onako, sećate iz Kartige svih glasno na pamet, ono, opušteno, razgovor, dolazi onaj dovozi, one čakove u Lin, i bi Vašar, i bi Sveta, i to. I onda padne mrak u filmu, i onda krenu one uljinek, zaspit Deničar, zaustavi se Stočak i tako dalje. I onda kreće ono što niko nije očekivao i na što niko nije bio pripremljen. Taj početak, kažem, koji je onako izgleda pitomo i onda kreće ta scena, a onda na kraju filma ima ona mnogo strašnija scena. Kažem, ja sam je gledao taj film sa 20 i nešto godina, kad sam već gledao ključne horor filmove. Ta poslednja scena, tih poslednjih 5 minuta na mene su ostavili traga. Znači, ja sam to gledao 1990 neke godine i opet mi nije bilo svejedno. Ima nečeg u toj sceni što je mene pomerilo. Pritom ja nisam živao na selu, ja sam odrastao u Beogradu. Znači, to je nešto što možda na meni ne bi trebalo da deluje, a delovalo je. Stvarno je delovalo. E sad, video sam ja, kažem, to sam pisao i u knjizi kao anegdotu i skoro sam stavio i u Danasu, jedno prisećanje scenu, to je šta sam doživao sa Kadijevićem zajedno. Išli smo na Tešnjarske večeri. I Tešnjarske večeri, to je u Valjevu, to je festival koji traje, ne znam, nedelju dana, 15 dana. I bili smo pozvani jedan i drugi, došli smo zajedno. Ja sam bio pozvan zbog festivala srpskog filma Fantastike, on je bio pozvan zbog Leptirice i došli smo zajedno. I šta saznajemo? Danas naš vrli organizator nije stavio filmove u bioskop, jer nije verovao da će iko doći u bioskop. Pazite, to je 2007. godina one ogromne krize bioskopa, kad je bila privatizacija. To je bio rusvaj, potpuni rusvaj. Nema bioskopa. Bioskopa, znači ljudi nema. I oni nama, samo što su rekli, znate, mi ćemo staviti vaš film na ulicu. Kako to mislite na ulicu? Đorđe je pozeleneo. Kako to mislite moj film na ulicu? Pa kaže, evo, i pokažu neku malu platno. Platno kod ti imaš je džin u odnosu na ono, malo veće. Eto, to koje je bilo platno, razapleto između dva stuba na Domu kulture. Đorđe je teo da ide. Nije teo da prisustuje kao Đorđe, ajde, došli smo tu, daj da sednemo, da uradimo posao i na kraju održali smo nas dvojica neke govore i tu se prvo Đorđe, valjda, kad je video na što je spalo bioskopsko gledanje filmova, pretvorio kao u pankera. On bi se vjerojatno uvredio da mu kažete reč panker i on ne voli kontrakulturu, ali u jednom tom trenutku ja sam gledao čoveka koji drži govor i objašnjava ljudima zašto je potrebno gledati film u bioskopu. Onda se dešava situacija koju nikad neću zaboraviti. U tom trenutku tu je bilo na ulici nekih 10 ljudi, kreće Leptirica. Do kraja večeri tu se zaustavio saobraćaj, tu su ljudi stojali, znači nije bilo saobraćaja, sve je stalo, a klinci vire iza drveta i pričaju starije, kad će tata ona scena, sad će. A Đorđe Kadijević sedi u prvom redu i ovako se oduševljava, gleda kako se ljudi plaši, kako njegov film čak i sa lošom kopijom, na lošem ekranu, kako film deluje na ljude. On je bio drugi čovek kad smo se vraćali nazad kolima, on je bio presrećan što je doživeo to što je doživeo. Njegov film je 2007. godine i dare obarao gledaoce s nogu i da li su se ljudi plašili. Znači, to je čudesan film. To je stvarno čudesan film.
Tako da, on je imao, kažem, imao je on i bolji film od toga, imao je i Sveto mesto, ali Leptirica ima posebno mesto, verovatno zato što ga je toliki broj ljudi iskusio istovremeno, da je svako od nas ima taj, što kaže, možemo da se povezujemo empatisti, još to me preplašio. Ne baš za Sveto mesto, to nije gledao svako. Ali ovaj film gledao je skoro svako. I ide s kolena na koleno. Da. Deo uspeha Leptirice svakako leži u građi sa kojom svi možemo da korespondiramo ili ogromna većina nas, pa eto čak i urbani likovi koji, šta ti znači nisi imao ni dedu ni babu sa sela, je li tako? Pa, imao sam, ali ja nisam imao njihovu priču. Dobro, znači nisi imao to neko iskustvo nekog gluvog doba u nekoj planini ili tome slično. Moje iskustva Horora su bila drugačija. Ja sam imao jednu naprirodnu, on je bio čisto urban. Znači, ovaj tigač koji sa 8-9 godine ne može da objasne to. Nema veze sa onim kako imaju ljudi koji žive van grada. Da. Dobro, dakle, deo uspeha je u građi, u materijalu koji je obrađen, ali jednako veliki, ako ne i veći, jeste u načinu obrade. Da je to radio, ne znam, sad neću da imenujem, neki od tadašnjih reditelja koji su bili stalno zaposleni na televiziji Beograd, nisu oni bili loši zanatlije, znači, ne znam, ajde, Savo Marmak ili tako neko, znači, mogli su oni da je njima dat taj scenarij da naprave korektan film, ali sasvim sigurno ne ovako efektan, jer on je zaista režiran prvorazredno, znači kao da ga radi iskusan Vuk, iskusan reditelj koji ima 10 horora iza sebe, a ne čovek koji ni sam do tog trenutka. Imao je nekoliko izuzetnih bioskopskih filmova, ali koji nemaju blage veze sa hororom, odnosno jesu mučni, teški i mračni, ali se bave mrakovima naše istorije, Drugi svetski rat, dakle Praznik i pohod i Žarki. To su njegovi filmovi pre Leptirice. I onda je i za njega to bio kvantni skok i za našu kinematografiju, ali on, zahvaljujući i svom obrazovanju likovnog kritičara i istoričara umetnosti i prosto talentovanog reditelja, on je uhvatio tu žicu i postigao to što treba. Dobro. Da sad ne bismo ceo dan samo pričali o Leptirici, da ne ispadne da je to sve što imamo. Evo, kažem, postoji knjiga o tome, znači, bilo je u tom trenutku 2007. ja mislim 14 naslova. Evo, čak da ne bih naprezao mozak, podsjetit ću vas na ono što je do 2007. moglo da se nazove hororom u našoj kinematografiji, a onda ćemo dodati adendum na ovo što je tada. Dakle, ono što pokrivam u ovoj knjizi jeste Leptirica, Štićenik, takođe TV film Đorđa Kadijevića, Devičanska svirka, takođe Đorđe Kadijević, sve to iz 73. i San doktora Mišića, Branka Pleše, isto 73. Zatim 75. Prokletinja, takođe Branko Pleša, dakle, znate ga sigurno pre svega kao glumca, možda neki ne znaju da je on nešto malo i režirao. Znači, San doktora Mišića i Prokletinja. Onda imamo film Vlatka Gilića, Kičma iz 75. koji sam ja, da kažem, na svoju ruku uvrstio u horor. On nije u bilo kom konvencionalnom smislu žanrovski film. Možda bi se i Vlatko Gilić šlogirao kad bi video da je njegov film proglašen nečim što je relevantno da se čita i iz horor ugla. Dakle, nisam ja sad neki fah idiot koji će sve na silu da ugurava u žanr. Mislim, u ostalom obrazložio sam to u knjizi zbog čega ja ga tu povezujem sa filmom Shivers, odnosno Jeza Davida Cronenberga. Dakle, to je jedan film urbanog otuđenja, užasno klaustrofobične, mračne, sumorne i morbidne čak atmosfere. I, kažem, eto, on proširuje mogućnosti horora. Dakle, on je sasvim nešto suprotno od ove etno-seoske priče.
Dakle, on se dešava na Novom Beogradu i čak ne možete da verujete na šta liči taj Beograd tamo prikazan u filmu Kičma. Ja ne znam da li ima domaći film u kome to izgleda kao neki svetski grad. Mislim, čak, evo, imate Davitelja protiv Davitelja nekoliko godina kasnije koji se dešava u Beogradu, ali Beograd onako kako izgleda u Davitelju protiv Davitelja, teško da bi ga neko pomešao sa baš nekom velikom metropolom. Dakle, onako je malo to funky, klanki u tom filmu. Zatim, imamo, dobro, preskočit ću u vreme pisanja ove knjige, država nam je bila Srbija i Crna Gora, pa sam ubacio film Čovjek koga treba ubiti, Veljka Bulajića, crnogorsko-hrvatski film, ali u vreme SFRJ je malo i onako upitno presecati sad šta je tačno srpski film. Mislim, ovi Kadijevići jesu jer su rađeni za srpsku televiziju, ali već recimo San doktora Mišića je rađen po priči hrvatskog autora, Đalskog, Devičanska svirka po priči Ivana Rausa, takođe hrvatskog. Dakle, u vreme SFRJ su takve stvari bile normalne, naročito su bile normalne u smislu da srpski autori obrađuju hrvatske, Hrvati i Srbe malo ređe. Da, to je, ali pošto su razlozi za to nisu vezani za žanr, nego za politiku, ne bih sad još i u tu digresiju išao, ali da, tako je. Zatim imamo film Variola Vera, dakle film koji nominalno spada u film katastrofe, kao i svi filmovi o zarazama i bolestima, pandemijama, odnosno, dobro, u tom slučaju nije pandemija lokalnog je karaktera, ali zasnovan na istinitom događaju, ali tu se vidi da je Goran Marković, dakle, da je njegova ambicija svakako bila da napravi jednu društvenu satiru i kritiku kao što su i drugi njegovi filmovi. Dakle, nije to neki iskorak u smislu kao evo sad ću ja da postanem žanrovski reditelj, ali se u načinu na koji on režirao neke scene u tom filmu i uopšte kako ga je konstruisao, vidi njegova svest o žanru, dakle ne samo na tematskom planu, nego i na formalnom. Dakle, imate nekoliko scena koje su zaista režirane i uostalom i muzika je jedan od najjezivih skorova, ne samo u našoj kinematografiji. Zatim, znači to je 82. 84. imamo Šijanov Davitelj protiv Davitelja, komediju strave i užasa. Dakle, prvi film koji je otvoreno čak i u svom podnaslovu. Dakle, na špici tog filma piše komedija strave i užasa. Dakle, tu vidite žanrovsku samosvest autora i poigravanje. Dakle, to je nešto što u zrelim kinematografijama poigravanje sa žanrom dolazi tek kad se žanr ustanovi. Znači, da biste nešto parodirali, prvo treba da imate osnovu koju ćete parodirati. A kod nas je to relativno brzo došlo do, istina on, naravno, budući da nije imao šta domaće, parodira, odnosno pravi jednu persiflažu inostranih filmova o serijskim ubicama, ali svejedno on to na jedan vrlo zabavan način premešta u Beograd ranih 80-ih. Onda imamo ponovo Gorana Markovića, 87. već viđeno, već tu imamo čist žanr, dakle film horror thriller, dakle bez nadprirodnog, ali taj psiho horror thriller urađen zaista svetski. I onda imamo već pomenuto Sveto mesto iz 90. Đorđa Kadijevića. Taj film je teško odrediti, on da li je TV, da li je bioskopski, on je rađen u koprodukciji televizije Beograd i jednog malog producenta, imao je vrlo skromnu distribuciju u bioskopima, uostalom izašao je početkom 91. Nije imao, dakle već se tu zemlja nam je pucala po šavovima, raspadala se, čak i taj negativ u Jadran filmu ostao zarobljen, tako da smo dugo vremena taj film u jednoj inferiornom tehnički smislu izdanju imali. Dakle, on je vrlo brzo, ne znam da li je igrao par nedelja u ne znam ja koliko bioskopa, prikazan na televiziji, ali, kažem, početkom 91. već kreće Slovenija, Hrvatska i tako dalje, već smo imali drugih horora i onda taj film nije, iako je u svakom smislu bolji od Leptirice, nije prosto imao priliku, bio je zasenjen drugom vrstom horora. Onda imamo 93. Pun mesec nad Beogradom, jedan ne baš vešto napravljen pokušaj da se tada, te ratne godine i ta paranoja i ludilo početka 90-ih
na jedan iz nekog horor ugla obradi, kažem nevešto, tu se već vidi da se žanrom ne može baratati tek tako. Potrebno je neko znanje, svest o tradiciji, talenat, ne samo opšti rediteljski, nego i talenat koji uključuje bavljenje tim konkretnim žanrom. Znači, ne može to svako da radi i to se i tu vidi. Onda imamo 2000-tu, kada je izašao TT sindrom Dejana Zečevića, zapravo, ili 2002. Mislim, on je nešto imao zeznutu produkciju, pa je dugo i čekao, više se i ne sećam. Ja sam ga ovde podveo po 2000-tu, ali nešto sad ovako kad razmišljam, čini mi se da je on zapravo kasnije krenuo. Dakle, to je takođe niskobudžetni film koji je imao i produkcijskih i postprodukcijskih problema, ali je zanimljiv jer nagoveštava dolazak jednog mladog, novog reditelja, dakle nekoga koji je odrastao na hororima. Dakle, ni Kadijević, ni Šijan, ni Marković nisu fanovi horora, nisu odrasli na hororima, niti su nešto bili posvećeni tome, evo sad ću ja da radim horor. Zečević jeste, dakle, to je njegov omaž slasherima iz 80-ih, iz ranih 80-ih na kojima je odrastao i to je jedan onako simpatičan pokušaj da se to smesti u naš ambijent, u tursko kupatilo tamo na Kalemegdanu. Nešto slično tome, dakle u sličnom duhu, je film Šeitanov ratnik Stevana Filipovića pre nego što je počeo da, u stvari bolje da ne ulazim u to. Dakle, rani film Stevana Filipovića gde je onako fanovski, mladalački, ne baš mnogo vešt u tome što je na nivou ostvarenja, ali njegove ambicije su zanimljive i relevantne i to je više kao jedan onako uspeli film za tvoj festival, dakle ti fanovsko kućnoj produkciji nego sad nešto što je svetski relevantno, ali svakako je takođe još jedno svedočanstvo tih novih vetrova, tih mladih snaga i mladalačkog samosvesnog tretmana. I dobro, ja sam tu ubacio Flert i Krojačevu tajnu, ali ti filmovi su zaista samo za fusnotu i nećemo uopšte o njima. Dakle, to je zaključno sa 2007. Nema veze, znam ga i ja, mislim, nema ih baš toliko. Ajde, reci ih. Znači, ja sam ovde stavio, evo ovako. Znači, evo, sad sam preletao da se podsjetim, baš samo dugometražnih filmova i nisam gledao, sad kažem da sad gledam neku umetničku uspelost filmova, samo ću vam pročitati filmove koji su, ajde, možemo smatrati hororom, po nekoj ambiciji, a da li su oni to po ostvarenju, to je druga priča. Znači, te iste 2006. godine mi smo na festivalu prikazali jedan studentski dugometražni film, to je koji se zove Pokrov. On je išao nekim tragama leptirice, znači ako ništa drugo treba autoru odati priznanje što je išao tom stazom, a na nekom drugom. Igrao se idejom Vampirovića, skoro kao da je Blade, što je jako zanimljivo, međutim film je imao velike probleme i u produkciji, menjala mu se ekipa i to je ostavilo ogromne tragove. Da, jeste. Da. Onda ide Zona mrtvih 2009. Srpski film 2010. 2010. srpski film je napravio rušum na svetskoj sceni i to nam je, kažem, posle Leptirice, ne kažem, to nam je možda i najpoznatiji srpski film strave u internacionalnom miljeu. Onda je bio, Dejan Zečević je napravio čak i bolji film od TT sindroma sa Neprijateljem, koje je jedno zanimljivo ukrštanje Tarkovskog i, kažem, ratnog filma, ima Carpentera, nije loš film, on meni više ima problema sa tu nekim, sa glumom nego sa koncepcijom. Meni se on koncepcijski zapravo veoma dopao, ono što mi prednje je naravno gluma glavnog glumca. I neki momenti, kažem, u dijalozima. Onda ide Mamula, koja je iz iste produkcije kao Zona mrtvih. To su filmovi snimani ovde koji su zapravo pravljeni za strano tržište. Imaju neke domaće motive, ali jednostavno njihov... Jesu, to su filmovi na engleskom. I to je... Onda ima još jedan film takav, to je Procept ili The Rift. Onda ide jedan film koji se zove Iza zatvorenih vrata 2. A gde je jedan? Pa jedan smo prikazali na sinoć.
to je Iza zatvorenih vrata jedan je niskobudžetni film jednog momka sa planine Tare, koji međutim ume jako fino da montira i da režira samo u i pohađao je neku školu, mislim da je u Požegi, i neke stvari je jako dobro uradio i jednom se javljao za naš festival, kaže imamo da prijavim kratak film. Ja kažem šalji prijatelju, pogledao sam 2-3 minuta prvo da vidim šta je čovjek poslao, jer ja svašta dobijem. I rekao sam pa čekaj, ovo teče, ovo je filmski pismeno. I taj film je te godine dobio nagradu žirija za najbolji film na zadatu temu. Imali smo dugo jednu nagradu koja se zvala Piramida. I to je bila jednoglasna odluka žirija, svima se dopao taj film. I šta se desilo? Taj čovjek koji je bio jako uporan, skupio je dovoljno novca da napravi dugometražni film koji je istovremeno i remake i nastavak. I da bi se videlo koliko on može da uradi, prvu scenu je snimio na aerodromu Lađevci, znači sa vojskom, napucano. Film zapravo nije loš, naravno ne može da bude na nivou jednog profesionalnog snimljenog dugometražnog filma, ali ima svoje vrline. I poslednji... To je prikazano na 2 mesta, prikazano u njegovom rodnom mestu, prikazano je kod nas i nikada nije više imao bioskopsku distribuciju. Znači, to je onaj film kod kojih stavim zvezdicu kao i na pokrov. To su dugometražni filmovi koji su prikazani 1-2 puta i nikad više. I na kraju ide film Vampir koji smo mi prikazali premijerno, on imao neku vrlo ograničenu bioskopsku distribuciju kao art film i to je otprilike to. Da. Znači, sve u svemu 8 komada, to je, ne znam, bilo još neki pokušaj, to uopšte neću kategorišem kao tipa Crna Zorica i tako sve stvari. Eto, to je otprilike to. To je za fusnotu, to je to. Marko, da napravimo mali pomak od ovog etno-folk horora, jer antropologija se ne bavi samo verovanjima od pre 100 i 500 godina, nego pokriva i urbane legende i savremeno doba i tako dalje. Pa mi reci, odnosno šta mi možeš reći o potencijalima današnje Srbije, urbane, poluurbane, palanačke, ali dakle ne to vodenice, šume i sela, nego kakvih tu potencijala ima, kako bi uopšte okarakterisao Srbiju kao lokalitet, kao potencijalno poprište nekih horor priča koje ne bi bile zasnovane na nekim prastarim folk pričama, nego na nečem savremenijem. Evo ti mikrofon. Pa vidite ovako, znate šta, mislim, u principu ova zemlja, uopšte njeni pejzaži, njeni ambijenti, ono što ona na nekom pojavnom planu nudi, je u mnogim aspektima, i naravno pod određenim spoljnim okolnostima, dakle, može da bude i onako i dosta veselo i vrlo jezivo, je li tako? Vrlo često, sigurno da se svako od vas susreo sa brojnim nekim situacijama koje su u jedan mah bile onako vrlo tako kao zabavne, slikovite, slatke, jel tako, i onda samo kao da neko pucne prstom i nešto se tu desi, kao da padne neka senka, dakle da na celokupnu situaciju i ambijent i nešto se radikalno promeni. Dakle, ljudi su ovde svašta proživeli u posljednje vreme, ima jako mnogo potencijala za različite vrste psihopatologija, to je definitivno. Ono što je takođe vrlo značajno primetiti jeste da naročito ako obilazite i urbane krajeve i ruralne krajeve, mislim i velike gradove koji su u dobroj meri u posljednjih 30 godina žestoko ruralizovani, odnosno pa mislim naročito dakle u tim perifernim delovima vi ne možete više ni da primetite razliku između nekakvog urbanog i ruralnog ambijenta ni u Beogradu ni drugde.
Dakle, ovde kod nas postoji jedan manjak, jeli, kod običnog naroda, kod običnog sveta, jedan manjak estetskog osjećaja za nekakvo uređenje, da kažemo, estetsko prostora, dakle, što sopstvenog dvorišta, dakle, što nekakve celine, da kažemo, nekakvog I sada u tom smislu vi možete da mislim, baš primetite razliku između tih starih, da kažemo, sela, jeli, sela koje i dalje stoje po nekim delovima Srbije, jeli, koje su, da kažemo, izgrađena i pre 100-200 godina, dakle, načina na koji su ona građena, načina na koji je bio, da kažemo, iskorišćavan taj prostor i kako su nekakve dekoracije, jeli, unutar i oko kuće bile preduzimane i kako se to radi, dakle, danas na jedan vrlo sirov, dakle, način koji, mislim, ne može čak ni da se nazove kao nekakvom čistom funkcijom, jer nije. Da. Naselja, ali za stvaraoca, dakle, i za tebe kao pisca i eventualno za scenariste, za reditelje, gde je, dakle, koliko je zahvalan ovaj ambijent za horor narative, za horor situacije, za horor motive? Pa zahvalan je, pazite, mislim, zahvalan je ako imate takvu vrstu inklinacije, dakle, ako posmatrate stvari na taj način, ako imate oko za to, ako, da kažemo, na neki način prizivate te ideje, ako vas te ideje interesuju, ako vas takva vrsta, da kažemo, zapleta, jeli, ako tragate za njime, vidjet ćete, dakle, na mnogim mestima potencijalnu pripovest. Dakle, i ne samo na nekakvim pejzažima, dakle, koji vas okružuju ili koji ste možda prvi put videli, već i na nekim licima, jeli, koje susrećete i koje i sama mogu da budu pejzaži, dakle, po sebi. I ako malo, da kažemo, se zadubite i uključite maštu, dakle, tu, kada počnete da zamišljate šta se, na primjer, događa iza nekih određenih zidova, ili unutar nekog određenog komšiluka koji vam se učini onako dosta specifičan, ili iza zidova rečije glave, jeli, koja vam se tako, da. Onda, naravno, ako imate takvu vrstu interesovanja, ako vas takve misli i takve pobude, da kažemo, pohode, svakako da je inspiracije na pretek. Hvala. Dakle, ja bih se samo nadovezao na tvoj odgovor. Upravo je lokacija na kojoj se naš Sloter festival dešava, dakle, bivša ruinirana nekadašnja klanica, jedno od izuzetno zahvalnih mesta za smeštanje ne samo horor festivala, nego i horor zapleta. A možda čak i horor zapleta u okviru horor festivala. Dakle, razni su tu potencijali. Dakle, ja bih samo se nadovezao, činjenica da smo prošli kroz već 3 decenije pakla razne vrste, od ratova i sankcija preko bombardovanja do tranzicije i sadašnjeg ovog užasa u kojem živimo. Mnogo je ruina ne samo srednjevekovnih tvrđava i crkava i ne znam ni ja čega, nego je mnogo i ruina onoga što je građeno u vreme SFRJ, poput ove klanice u kojoj se dešava Sloter festival. Dakle, razne industrijske zone, fabrike, stambene zgrade, delovi grada, četvrti, oljušteni, propali, raspali. Tako da imate priliku za urbani gotik i za taj industrijski gotik na pretek. Nažalost,
Dakle, žalostno je za nas kao stanovnike ove zemlje koji pokušavaju da opstanu u ovoj ruini od zemlje, ali za stvaraoce horora je to izuzetno plodno tlo da ga obrade na svoj način. Ok, pričali smo već sat vremena, ja bih sada dao priliku publici ako neko želi nešto da pita, ali to važi i za naše strane goste ako ste zainteresovali. Dakle, ako želite da meni ili našem gostu nešto pitate vezano za ovu temu, izvolite. Jovan je ispustio, čini mi se, Život i smrt porno bande. Ali ga ja ne kategorišem kao horror film. Ne, jednostavno kad ga gledam kao celinu, ima neke elemente čak i fantastike koji su ubačene ovako, kao da ulaziš u zonu sumraka. Koja traje 10 minuta i izađeš iz njima. Malo šizofi. Nije, ne bih ga kategorisao kao horror film. To je prosto... Dobro, ja ću ga svakako u novoj verziji ove knjige koju pripremi uvrstiti i obraditi, naravno to je čisto horror film, to je, mislim, jedan road movie, novovekovni, crnotalasovski road movie sa elementima horora i kako god ga već sad definisali. Ima svakako, ima eksplicitnih omaža i hororima, ima i autopoetičkih citata, autocitata, inserata iz mladenovih ranih horror filmova, dakle, koje je rad studenskih i tako dalje, da ne slušamo, ali da, to jeste film koji je relevantan za kontekst ove priče. Baš taj horror, da ga gledate, da vam se ledi krv u žilama, nije u klasičnom žanrovskom smislu, ali jeste jer razotkriva tu psihopatologiju koju je Marko pomenuo. Dakle, taj motiv snafa i tome slično. I ne samo snaf je užasan sam po sebi, ali taj specifičan srpski snaf, kako prikazano u tom filmu, da imate dobrovoljne učesnike snafa. Dakle, ljudi koji su okruženjem u kojem žive na neki način prinuđeni da se dobrovoljno jave, da budu ubijeni, da bi njihove porodice imale da prežive. Dakle, to je jedan vrlo... Ja takav twist nisam vidio u ilustranom hororu. Dakle, motiv snafu postoji u američkim filmovima i drugde, ali uvek u snafu žrtve beže, zubima i noktima se bore da pobegnu od onog ko bi ih ubio pred kamerama. Samo u srpskom snafu vi imate žrtve koje kažu, pa udri, brate, šta da radim ovako, što kaže onaj divan natpis koji sam video na staroj školi, gore na Staroj planini, kaže život nema, smrt ne dodi. Dakle, to je jedan emblematičan natpis za horore našeg življenja u Srbiji. To je u Raku, nije Stara planina Raki. Dobro, ok, ima još neko pitanje, nemojte da se stidite jer ćemo odmah nakon našeg ovog kraja naše ove priče, popričat ćemo i sa naše dva inostrana gosta, dakle nemojte da bežite. Ako imate pitanje, izvolite, ako nemate pitanja... A šta je sa filmom Naprata? I kratkometražni. To je bilo sve 10. Mada možemo da kažemo neku reč o tim kratkim i o tim... Pa nema vremena, već je mnogo vremena. Mislim, jeste to zanimljivo. Mislim, ti filmovi koji nemaju nikakvu distribuciju, koje ne možete da naći na DVD-u, koji je... Treba ga jurite po YouTube ili po ne znam ni ja gde da ih nađete, ali jesu relevantni i činjenica da su tako skrajnuti, da su u tom nivou produkcije nastali, jeste takođe slikovite za tretman horora kod nas. Dakle, da mi da imamo bioskopskih relevantnih horor filma, pričali smo o njima. Činjenica je da naši, naročito naši novi i sadašnji reditelji iz zadnjih 20 godina retko se hvataju horora. Dakle, nekada ranije pominjani Šijan, Marković i Kadijević nisu imali problema da to rade. Današnji, ovo što se danas smatra nekim vrhom srpske kinematografije i reditelja, ne znam, kao da se vratio neki konzervativizam ili neka snobovština ili prosto ti fondovi od kojih dobijaju pare nisu zainteresovani za horor. Ne znam, znači, to je suviše duboka tema zašto. Mogu samo da se uključim na senu, Naprata je inače isto, da kažemo, etno horor klasičan, dakle, koji
tematizuje jedan element, da kažemo, mislim, verovali se iz srpske ili narodne kulture i u principu taj film je jako specifičan zato što, mislim, meni se on jako bio dopao kada sam ga vidio na festivalu i zasluženo i dobio tada nagradu. Međutim, on je onako ima malo jedan trik, ali zato što on jeste bio rađen kao neka vrsta, da kažemo, pokušaj etnološkog filma. Pa da, on kreće kao dokumentarni razgovor sa stvarno postojećim likom, to nije glumac, to je čovjek koji je, mislim da ne ulazimo previše, to digresije za film koji je bio Michael Jackson. Tako da ono što je kasnije dosnimavano, u principu bi si bio onako lepo, da kažemo, navatljeno, ali sama ideja u stvari baš proizlazi iz tradicije, mislim da kažemo te narodne tradicije, o naprati kao Pa u ostalom reditelj tog filma je tvoj kolega, on je takođe završio antropologiju. Da, on je veliki, da kažemo, proučavalac takođe, mislim i stvaralac takođe, naš etno-horor. Ok, ajmo ako ima pitanja, ako nema pitanja da reci. Ja sam čujem tu priču, nešto ko sam razumio s 8 godina ste imali neko urbano iskustvo. To je to urbano iskustvo, znači Beograd, ovako, idemo ovako, znači ovakva je, pazi, znači ja sam tada treći razred osnovne škole. Škola je u najsurovijem centru grada, Vladislav Ribnikar. Radnja tog događaja dešava se na samo 50 metara od tog mesta u jednom dvorištu. Kako kreće zaplet je, neko od nas iz razreda našao je mačku. I mi smo tu mačku prisvojili, celo odeljenje. I negde na 6. času najđe profesorka francuskog, deco, ne možete mačku da držite u školi, ali bila dobra žena, rekla, poklonite negde, čuvajte negde. I mi uposlimo našeg drugara koji živi 50 metara dalje, da odnese mačku u svoje dvorište i da je neguje. Sutra dan dečko dolaze plačući, meni neki deda oteo mačku. Šta se dešava? Klinci, mi onako kakvi smo bili blesi, kolektivno pobegnemo sa časa na velikom odmoru, da bismo oteli našu mačku. Znači, odemo u dvorište koje ovako ima niz zgrada, opkoljava to i jedna kuća. U jednoj zgradi živi deda koji je utripovao da je ta mačka ko zna kad ju izgubio. I mi smo krenuli da demonstriramo, pazi, 3. razred osnovne, deda daj glavu, deda vrati mačku. Izlazi. Svašta, ali znaš ono, babo daj glavu, šta mi najbolje znamo nego deda daj glavu. Znači, horor element naše mladosti, baba daj glavu. Prvo izađe baba i kaže, nemojte da ste ne valjali deco, to je njegova mačka koju on davno izgubio. Baba se povuče i izađe deda. Taj moment je. Deda je izašao, pazi, to su dečija sećanja. Znači, on je izašao, ja se i dalje njega sećam kao da nosi uniformu. I nosi ovde jednu ogromnu ovako, nosi neki orden. I koji se sagao, uhvatio ciglu i krenuo da i gađao nas. Celo to dvorište je bilo neuređeno. Znači, on je za mene izgledao i dan danas je njegovo sećanje, njega je prašnjav čovek, kao da je mrtav u uniformi i neko je rekao Karađorđeva zvezda, inače ja sam ceo život ću pamtiti donosio Karađorđevu zvezdu. Ljudi, ja nisam znao šta je Karađorđeva zvezda, ali znam da sam se uplašio na mrtvo ime i da smo svi pobegli, posle su nas pohvatali iz škole i tako dalje, i tako dalje. Ali ja i dan danas ne mogu sebi da kažem da li je to što sam video bilo baš tako ili nije bilo tako. Jednostavno ne mogu da vam gledam. Senke prošlost. Da. Stop. Hteo još nešto? Da, htio sam, kao uvijek mi zanimljivo da spomenem ove tabloide, koji kao nemoj potpuno se ignorišu da Insurrection postoji neki pisani horror slasherski žanr. I danas možemo od komika do sad da vidite šta je od detalja, sa fotografijama, kako se ljudi kasate, zapravo su tvarne tela, kako se lomi glava, radi mozak. Znači imaju edukativnu dimenziju. Edukativno i suštinski jesu, i sad kao, pričamo ono najpopularnije tabloide, kao što je. I sad praktično, šta treba da radi kakav film, ono žada sa takvom konkurencijom. Znači, naravno, kako trupljuje, kako praviti film,
koji može u okolnosti biti horor, koji je jednostavno... A to je... To je oličenje jedne društvene patologije koju treba umetnički nadograditi. Dakle, ne saučestvovati u tome, to je zločin što radi tabloidi, nego taj zločin karikirati. Istina, teško je karikirati nešto što je toliko groteskno već u startu, to jeste teško. Možda je element humora jedan način, jer kad je nešto preterano do granice, iza granice, onda bukvalno samo još malo to gurnuti, preterati, napraviti nešto tipa Aleksa de la Iglesije ili ne znam, nešto u tom fazonu, jer šta da. Ok, ako je to sve što ste imali da pričate... Poštovanje. Folklor Vlaha, dakle ja dolazim i moja majka je meni usadila ljubav prema hororu. To je bilo super, seća se Roger Corman i njegova dela Big Lupus. Folklor Vlaha ima zabavno koji je jednostavno ta korelacija, koliko utiče danas na poput crne svadbe i da li će doći, za tiče druge sezone, da li će crna svadba ostvariti ono što je namračeno? Mi sad nismo vidoviti da bismo znali šta je svoj sezoni. Možemo da pričamo o prvoj sezoni koju smo videli. Jeste, da. Marko da nam odgovori, ali nije gledao crne svadbe. Je li tako? Nisam. Evo ja ću probati. Znači šta je tačno pitanje? Pitanje je da li uticaj vlaškog folklora može da ostvari ono što je nameračeno u crne svadbe u drugoj sezoni? Pa oni su samo zagrebali taj folklor. Ja nisam baš najsrećniji, oni naravno to čuvaju za drugu sezonu. Oni su i crnu svadbu kao takvu delom uzeli, delom je reimaginirali i sveli na jedan malo konvencionalni horor prizor. Ta scena crne svadbe u toj seriji je zapravo jedan od njenih slabijih dela. Ne samo zato što nije autentična po tom folkloru, jer to nije etnološki film, nisu oni ni dužni da se baš sletno drži toga, nego prosto način na koji je on uključen u narativ je onako malo previše slobodan, odnosno tu se sad taj zaplet se razvija u nekom drugom pravcu koji nema mnogo veze sa etnomotivima, nego sa nekom klasičnom pričom borbe demona i anđela, dobra i zla i tom slično. Dakle, u tom konkretnom slučaju, bar što se tiče prve sezone, vlaška magija, vlaški folklor i verovanja su više neka vrsta začina ili udice da se ljudi privuku, nego što je to nešto što je u središtu pažnje, a šta će biti u drugoj sezoni, pitaću Acu, pa vam neću reći. Evo, mogu samo da se nadovežem, samo jednu kratku, ona se tiče toga da je i uopšte, mislim, pitanje, da kažemo, vlaške manjine, ili kako već možemo da nazovemo vlašku populaciju danas u Srbiji, veoma je pitno. Dakle, i vrlo često, u stvari, mi kad imate etnologe vlaške, na primjer, Pavle Zgurovića i mnogi neki druge autore koji se inače bave folklorom Vlaha u našoj zemlji, jeli? I uopšte kada se govori o vlaškom identitetu, jako pokušava, barem da se napravi sada neki otklon od onih ideja koje prve padaju na pamet kada kažete vlast. Dakle, da se na neki način deegzotifikuje u stvari vaša zajednica, da se predstavi na jedan normalni način koji neće ovdje da pravi asocijacije sa vlaškom magijom i kultom vrtih i ne znam ja čime, dakle, opalenjima leševa, dakle, na grobljima i tome slično, nego... A i sve, Marko, pošto je to već problem, koliko se to po tvojim saznanjima uopšte praktikuje i dešava? Dakle, ne nužno samo crna svadba, nego uopšte to što bismo mogli uslovno da nazvamo tim morbidnim, neobičnim aspektima njihovih verovanja vezanih za zagrobni život. Koliko je to učestalo? Jer ovde, iz ove neke perspektive iz ugla Beograda, vidi se to u svakom selu, svaka porodica, to ne znam, nema gde nema. A ja nisam baš sigurno da je to. A to pazi, reći ću to u jednoj rečenici.
I u Srbiji znamo koliko je jak kult mrtvih kod Srba. Znate i sami koliko puta se ide na groblje i kako se uopšte tretira mrtvo telo i kako se tretiraju preci i tome slično. Da kažem, u Vlaškoj zajednici je sve to puta 10. Dakle, izuzetno je usredsređena zajednica na svoje mrtve. I ne uopšte čin smrti na posmrtni život, dobar deo, da kažemo, tog kulturnog miljeja, jer je sa tim u vezi sad. Svakodnevica, mislim, način na koji se život odvija unutar zajednice je sasvim nešto drugo, ali kada govorimo o da kažemo, tim najvitalnijim elementima kulture, oni jesu vezani baš za smrt. Dobro. Ja zaista ne bih da dužim tim pre što nas čeka i razgovor sa našim gostima. Zaista, mi smo svi ovde fanovi, frikovi i mi bismo i ja mogu do 6 sati ovde ovako da pričamo o ovim temama, ali zaista bih ovde presekao. Vama bih se zahvalio što ste došli, učestvovali i pričali sa nama, a sada bih pozvao naše goste da i sa njima malo popričamo. Molim vas, ostanite tu i evo, imat ćete prilike njih da pitate o nekim drugim stvarima. Could we, yes, please join us. So please, join please. Yes. So here we have Norbert, our director from our special guest from Austria, and we have Alin, who had some trouble reaching us from his Romania. He had very always trying to reach Serbia or Slovenia. You had some horror journey to reach us, but we will not talk about that. Will you please? Thank you. We need it because of the camera. Okay, I will start with you, Alin, because I hope you could follow the basic things of what we talked for the past hour and so on. Yes. Mm-hmm. Okay. Since you're coming from Romania, which is again immediate association is Dracula, Transylvania, and things like that, ethno horror. Mm-hmm. Yes, of course. That's what I'm talking about. So I want you to tell me how was Romanian folklore used in Romanian cinema, whether it is genre or non-genre. You know, folk beliefs, fantasy, whether benevolent or those sinister and creepy. Or to put it in a more simple way, are there, and how many are there, Romanian horrors, and do they deal with this ethno aspect or not? No, we specialize in, it's okay? Hi. In kitchen sink drama, Romanian new cinema. No, Romanians are very pragmatic. They don't believe in fantastic things. They don't believe in vampires. They don't believe in anything like that. We like to sell it to foreigners. The Bran Castle, which is Dracula Castle, was an invention made by the secret police. I just found out a few years back. The book about Dracula was a direction to, we tried to sell it through the Securitate, the Secret Service, to foreigners, and it was chosen in that location because the real Dracula Castle, the real Vlad Țepeș Castle are in other parts, because it was the only highway from the airport to Brasov, and it was nice, So, yeah, actually, the history, the boss of the history museum in all that area had
workshop that was called Dracula Touristic Agent. So it was the best. I mean, it was, you know, you remember a film Love at First Bite, which was a parody to Dracula, and there was and it said him and Nadia Comaneci, you know. So this was promoting Romania at the highest level, and Ceausescu, or, you know, the advisor around him, they were smart enough to use that thing. So, no horror movies. There was a fantastic film, The Castle from Carpathians, based on a Jules Verne novel in the 70s. Actually, the Czechs did more on that aspect. And after the 90s, they tried to do some Iliade, Domnișoara Cristina, Miss Christina, some independent, no. But there's been hundreds of horror films made in Romania at the Castel Studios around, but production services, Subspecies, from Subspecies in 91 to, I don't know, Beowulf to, they have a ton of films. Gargoy and friends who worked on that, but they don't believe in that. So now I'm expecting a younger generation to come up because they like more genre films and make one of these. I have a script of a horror film that hasn't been done. It's been circling around for 20 years now. So what kind of problems do you encounter as a potential maker of horror in Romania? No financing, that you have to do it low budget, no audience for that. You have to sell it abroad, you know, and everybody who... Why is that the problem? These Serbian films, Milan's films, Nobody wants, no, they don't want Romanian films like that. They want Romanian films like, you know, our template of commercial cinema is Mungiu, Porumboiu, Puiu, this kind of films. Now, Marco, I've just been to Transylvania Film Festival in Cluj, and I've seen all the, not all, but most of the Romanian new films, and some are done in this classic template, you know, very well done, with very good acting, but it's not, they're not genre. As you asked me before I came here, if there is anything that I can recommend. No, I cannot. And we tried for Dracula, that I was the artistic director for years and years. I brought Serbian films there and films from Croatia and films from Hungary and films from Greece, and but not from Romania. I mean, there was one guy who did a serial killer movie, independent. That's it. You know, nothing good. Nothing mentionable. You worked at this festival like 6 or 7 years. Seven or So what was 8. What was the audience for your festival? It's an export product. Couldn't interest local audience for Romanian horror? Could you at least interest them for foreign horror? Not really, not really. This was a video delight, you know, people who like, it's very underground. I know all the people who like horror, deal in horror. I have a friend now, he managed to do a horror forum at the Cinematheque, and he invited us. But he plays The Exorcist and Don't Look Now, but not films that are kind of mainstream, you know, what he can get into the Romanian Cinematheque. We tried there, I tried, you know, being friends with the festival. I've been around through Grossman, around the festival, the fantastic, because they call it fantastic, is better, the genre community for many years in Cannes, and these guys all wanted to come to Dracula. Everybody wants to come to Dracula. Everybody wants to come to Transylvania. Now I have the Transylvania Blues thing. Everybody wants there. Everybody wants to visit Dracula Castle. Romanians don't. Okay, it's an export product, which we deal for export. It's good. Some people came from, it was never successful enough. Dracula always went on minus, no audiences, even now it's worse, now that I've not been after the pandemic, you know? No, that's not your field, but as someone who likes genre, do you know, are there any writers of horror, Romanian? Not much. No, there was some classic, it's more fantastic, not real horror like Lovecraft or something like that. No. I think it was too much horror in the real history and life that people don't really care about. They don't believe. They rather like something science fiction than horror, you know, like that. It's not taken very seriously, you know. And always when I tell people that I deal in horror, that's why I said Dracula, don't call it anymore horror. I'm going to the horror film festival here and there. They're horrified. They don't like these films, you know. Tell me about your
It's a prejudice. At the Dracula Film Festival, not personal, like why did you stop and what was going on, but experiences in terms of organizing something like that. How hard was it to finance it? Did you have any local or governmental support? What kind of audiences did you have? What kind of feedback? Did the media cover it? Was it in national news or was it? Yeah, it was, but amazingly, as I told you, a lot more people heard and know about it abroad and want to come, and filmmakers and stuff. And now when the film are on Freeway, there's plenty of submissions. I mean, thousands of submissions, which 90% are crap, because that's what horror is. But I don't know, Stephen King said something, it's like you have to pick up in shit and find a diamond once in a while. It's very, I mean, like, because of the low budget quality of the film, a lot of people are trying to do this, but not many succeed, you know. So yeah, we started to be taken seriously with the competition, short film competition. Romanian shorts, there are some Romanian shorts that are horror or fantastic, and it's financed by the CNC, by the National Council of Cinema, and by the town hall and everything. He's got money, but not, money enough to. What kind of name guests did you have? Did you have some? Yeah, I brought some. Actually, there is this Wanderers, but it's not really a Romanian film. It's with Armanda Santa, Romanian director, Romanian script, fantastic. Yeah, that's what The Wanderers, which won in Dracula, and Armanda Santa, we made him Dracula. We have the Cavaler Dracula, okay, the Knight of Dracula. Then we had Sergio Stivaletti, who was the master of effects, and he did a great film, La Rabbia. Rabid Dogs, a few years back. Simon Boswell was there in the juries, and he played a concert. Richard Stanley was there, but he got invited. I invited him, but as a screenwriter for Norbert Kiel film, The Body Horror Replace or something. It was before he did Color Out of Space. And now I would have wanted to call him back with Color Out of Space, but it was a pandemic, and now I'm not anymore involved. I'm thinking seriously to do another one. And yeah, it is, but they kind of, sorry guys, fucked it up. It's not that I'm prejudiced. I wanted to buy the name of the festival. They don't know how to do it. That's because what I emphasized in any festival is guests. And the guests from the films, you have to call the guys from the films, and they have to, when you show the films, there have to be some audience over there so they can, relive. Not 3 people or we don't care. That has to be taken seriously. So it's hospitality, and I don't care about showing the big new horror films that come from the majors in the mall, and and I wanted to do a script contest, something to help young filmmakers, so they can go on, and guests, and, thinking we were talking to Terry Gilliam, to Dario Argento, to guys like that, Gaspar Noé, but they didn't have the money to do that. So he was always on the budget. No, I will not be anymore involved with the festival. I'm having another Festival Blues, which is competition. But I am trying, because there was another one, which I was Full Moon in Biertan, which is a small place, like a fortress in Transylvania. There are many, many beautiful places. So I'm trying to work with other people to make a new festival. But we'll try, like Grossman and Dead Lake, to make it wine and film, and I don't know, maybe even food. Food is kind of, but to attract something more, because if you can attract the wine guys, then you will have, hospitality and more people. Yeah. The audience for this is not big, and then, of course, the state doesn't take you seriously, so you have to find some local authorities that would emphasize on tourism and
the region and blah blah and this. You know, I've been doing this and that. You know, so I'm now as I don't know, selectioner or programmer for Buzău Film Festival. People are asking me all around. These guys in Brasov, they didn't. You know, they. Which one? I'm trying to do it. It's not yet, you know, it's in the making. There was a pandemic, guys. Just a few months back, we weren't able to travel and had masks. And if it's coming back, then I don't know. Enough. To our other guest, Norbert. No, this one is certainly not you, but this is Norbert. What's the situation like in Austria concerning genre cinema? Now, I must stress, you're not really genre director strictly, and maybe I'm not sure, maybe you wouldn't even want to call, I mean, it's not that. You're not genre director in the sense that you're making horror films, what is conventionally considered horror films, although I would classify your 2551 as, well, if Eraserhead is horror film, then your film is horror film as well. And you did 2 found footage films which are homages to horror icons, Lon Chaney and Boris Karloff. So you are certainly attracted to horror genre in your own way. Definitely. So maybe we should start personally with your attitude towards horror and why and how you apply horror or make homages to horror in your work, and then I will ask you about Austrian situation in general. Yeah, then maybe let's start with the Austrian situation, because we don't have any genre cinema in Austria. There are no, because there is no private film funding, there's just the state, and no one will put money in a horror. And they have some horror movies in the last years. Maybe you've heard about Marvin Kren. Marvin Kren, the director. He made 2 horror movies. One was called Rambok, and one was called I forgot the name. It was placed in the Alps, with Bloody Alps or something. No. Lucifer is from another guy, but he produced this. He's from Austria, but he's producing his films in the U.S. So he started in Vienna, but he makes Lucifer and all his films U.S. productions. So he was smart enough to make his films otherwhere. No, we have some. There was this film of Marvin Kren, or maybe Michael Haneke, Benny's Video. So there is some horror-related stuff, but there is no tradition in real horror movies. But you have Uri Seidel's productions, you have Goodnight Mommy and The Lodge, which is basically Yeah. it's American production, I think, or Canadian or something. Yeah. But Austrian directors. Yeah. Fiala and Veronica Franz. So Yeah, definitely. Yeah. This. those 2 as someone who are definitely devoted Yeah, to horror. Veronica and Severin, of course, they are devoted to horror, but it's extremely embarrassing that I forgot these 2, because I know them well, of course. Yeah, but maybe they're too close that they couldn't think of them. Yeah, they are making horror movies, and they shot their last one is in post-production now. It's about children murder in the 19th century. It's a real, so I'm really thrilled to see it, because it's the stories maybe. No, they already shot it. It's in post-production, and it's a crazy movie, because in the 90th or 80th century, I just was told the story. So it's a real story. So it was a real fact. So they make historical research, and at that age, women who you would describe nowadays as depressed if they want to make suicide, and they were Catholic. So when you was a Catholic, and when you make suicide, you go to hell. So they found out a way out. So they killed babies, because the babies had a pure soul, and they're going directly to heaven. And then they were killed by the law, of course. They were hanged or cut it off, so they were also going to heaven. So when there was around 25 baby murders, just for that the women, this was a way for the women to commit suicide.
And Severin and Veronica found this out and made a film about it, but it took them, I think, 10 years to get the funding and to get the money, because it's such a, when we can imagine that it's a hard topic, and nobody was willing to, even if they're very, very successful with the films in America and so on, no one was willing to put money in such a project like that, but they were going on and going on and going on, and in the end they managed to make the movie, and I'm really looking forward to see it, because I heard the stories, and I heard the stories about the shooting. I hope so, yeah. So definitely they shot it last year, and they are now in editing and color correction, all this stuff, and music, and there's also a famous Austrian musician. She made also the film music, so maybe you don't know her. She's an experimental filmmaker, a young woman from Austria, and she's played the main role, and she also makes the film music. She's a very dark gothic musician, so I have the biggest expectations of this movie. Okay, now let's go to your films and what I asked you previously. Yeah. Yeah, no, I was always a fan from horror movies since my early childhood on. As I told you yesterday, when I saw King Kong on television as a child, I was completely fascinated, and I loved this kind of movies since then. But later on I started, I'm not an educated filmmaker, I'm an educated artist. So I started with abstract computer animations and stuff like that, but then I was interested in the history of the media, and I go back in history, and then I ended up with found footage movies. And then of course I couldn't help myself and make movies my movies were very conceptual and structural. But then I couldn't resist myself, and my love to horror breaks through. What brought you to, don't take this as an offense, not conventional, but more conventional than your original, what is the kind of abstract films that you made? Now you're approaching narrative cinema. Yeah. With these latest. No, I don't like to repeat myself, so I've done this, so I know how it works. So I go on to something else. So I also do, photographs and paintings, and so even I always want to learn something for myself, and when I have learned it, when I know it, I go to something else. So I changed my style very often in my career, and the media also. So always when I said, okay, now I've done it, what's the next challenge? Because it's not, for me, it would be not a challenge to make my whole lifetime abstract images. I mean, it would be better for the career, because then they know he's an abstract painter, and then you can make a business out of it. But when you change your style all few years, you're not interested for the art market. So what was the challenge or the task that you set for yourself with the 2551 film or films? Yeah, the found footage films, I always, my first movies was as a student, was as a science fiction horror movie related like that, but I couldn't get the funding, and then I made this abstract thing don't cost any money, because you do it on your own computer, and then these experimental videos also, so most of my career worked without any budget. And then I got a little budget, and then I started with found footage, because it costs nothing. Nowadays you can download all the movies from the internet. It's very easy to get access to the material, and I love the material. I love these classical horror movies. I love the silent movies. And of course, I'm a big fan of Lon Chaney and of Boris Karloff. And for me, it was just a pleasure, to see all the movies and to watch all the movies and to re-edit all the movies, because I was such a big fan. And it's a kind of, it's also fan movies in a kind of way. We're showing your film based on Boris Karloff from his. Yeah, and from. We're seeing the other one, Messenger from the Shadows. And then it was conceptual movies, so I thought, okay, first I made a movie about Adolf Hitler, where you can see 60 different actors from the film history who impersonate Adolf Hitler. And then I said, I want to make something vice versa, so I always make vice versa projects. Then I said, no, I had one project with just with many actors, so can I make a movie with just one actor, a found footage movie? And of course, then the first you came up is Lon Chaney,
and Boris Karloff, so because they made so many movies and they look very different in every movie. So to do some other actor? no, I had done a third one with James Mason. James Mason. Yeah. That's finished? Yeah, it's 5 years ago or something like that. Yeah, but the James Mason movie it's one of my worst movies because I thought it is easy with Lon Chaney and with Boris Karloff because they look different in every movie, so you can edit them together to talking with each other because they look different in all. They have so many different makeups, and then you see Boris Karloff aging. He worked for 50 years, so you can edit it together. It's easy. And then I thought, okay, I make it much more harder for me. And then I looked for an actor who looked the same all of his career. And this was James Mason. But it was a completely failed, the whole project it didn't work. I did it, I finished it, but it was 5 years of work, and I hated myself for started this project because he made so many movies and his was incredible. Well, it was 5 years of work just to this. So how did you conceive this 2551? Did you conceive it originally as a trilogy, or did it just happen? Did you originally want to just make one film, or how did it? No, it also I also worked more than 5 years on the project before I could started it because I always wanted to make a movie with just masks, because facial expression is very, very important for all kinds of movies. And I wanted to make a movie without facial expression. It was also a kind of an experimental film, so I was wondering how a movie will work without facial expression. Can you tell a story, and of course, without dialogues? And I tried this very, very long, very, very hard. I applied very often for film funding, and I never get it. And the project changed a little bit in the beginning. It was just a surreal setting and no story. But I always get my proposal back, my script back, and they said, yeah, the idea is interesting, but make something else. So I did it years for years. And in between I made these found footage movies because I didn't have the money. But of course I always like to shoot by myself. It's much more, I like to do found footage movies, but of course I prefer to shoot the material by myself, but when I don't have money, I make found footage movies. But it took me 5 years till I get the money, and I had to rewrite the script very often till they gave me the money. And I applied for a 20 minutes movie. Because when I sent them my script, and they said it is completely impossible, because they can give you, the maximum you can get in Austria is 60,000 euros. And so when I sent them the stories, they said, you're crazy, you need millions for that. It's impossible. And then I get money for a short film, and with the money from the short film I make the part 1. And now I shot already part 2. But it's, in Austria we have 2 systems of film funding. The one is the big film funding for the feature-length films, and then the other one where I get the money from is from the art department. The art department has also, for dance and for painting and for whatever, and they also have a little budget for movies. But it's, of course, the budgets you get there are 10% of them what you need for a regular movie. So how did you select or decide the setting, the abandoned bomb shelters and those catacombs that you shot it? Since your film is very stylized using those masks, like you said, yeah. Did you at any point think of shooting it like in Caligari style, artificial sets, painted in some room studio or whatever? Yeah, I would love to do a movie in Caligari style, but it would be much more effort. So it's easier to have ready-made location. Yeah, because when I needed to rent a studio, and I need painters to do all this stuff, and I needed an artificial set, it would be much more expensive than just going to existing spaces in the underground. So just tell us briefly what we can expect from second part. Okay, I've seen it, but no one else has, and the third part, which you are about to shoot. It's not shot, right? I try to get the money for this. The third part is already, you've seen it, so the rough cut is finished, and it will be released in autumn.
And I try to get the money for the third part. You know, you can never know if you get the money. And the second part, it's a lot about in the first part, a guy finds a child and cares for the child. He takes care of the child, and in the end of the movie, someone kidnapped the child. And in the second part, he's looking for the child, and he's looking in a red light district, in an underground red light district, so you see a lot of very pervert, grotesque sex scenes. And yeah. The third part, yeah, it's of course it's finished on paper, but you want to know? You want to know the ending? Of course, the ending is very dark and very bad. Oh, no, they all found together and they found to make a happy family, and it's. No, of course, everyone. No, it's the third part is 20 years later, so the child is raised up, and the child is becoming a soldier and a bad guy. And then they met again. And of course, it's much more frustrating because when the child who raised up is a bad one. So, but. Well, that's someone, especially someone who is a parent, might say that that's the worst horror imaginable. Yeah, and that's why I wrote it. Because as you maybe know, because I always, in my movies, I deal with my own anxieties. So when I was, I told you I lived in Mexico City for a few months with my daughter when she was 1, and it was such a horror for me, the idea that she was getting kidnapped, because there's a lot of kidnapping in Mexico City. So this was my biggest fear. And so I made this to my movie. So my worst nightmares, I made my worst nightmares into a story. It's just, for me, it's a kind of to deal with my worst nightmares. And okay, I would just like you to tell me one more thing. I already asked you this in Ljubljana, but I'd like you to tell it to this audience. If there were a chance, do you have any ambition or interest to make a relatively regular narrative film, genre or non-genre? But definitely, I will. Something with dialogue. Yeah. As I told you at Kujapol Festival, of course I would love to do it, but nobody will give me any money. So and this is, you know, when you have very, very little money, you have to find a way to make something interesting. So when I would try to make a proper horror movie with bad actors and with bad special effects, it would be a bad movie. So of course, I know I have just little money, so I think, what can I do that it's still a crazy stuff, but I don't try to make it look like a big movie, because it never could be a good movie. So it makes, how do you say, in German, it's aus der Not eine Tugend machen. Anybody understands it? No. So we have a quote for that. So when you have no chance, use this no chance, and this is what I do. But of course, when I would have the chance to make a big movie, and when I would have the chance to have a bigger budget and to make a proper movie, of course I would love to do it. But that's a chance in reality is, you know, I'm 55 now. I'm unknown for experimental movies. You know, no producer. No, not the state funding will give me any money for a proper movie, because this. So I tried it, as I told you, I tried it for many, many years. I went to a lot of production companies and give them my ideas and my scripts and everything like that, but I couldn't make it. So, but I would love to do it, but I don't think that it's realistic for me in my position that anybody will give me any money for making a proper genre movie. So pessimistic. I really want to believe that this thing will happen. Okay, guys, if you have any questions from the audience, this is your time, or Alim, or Norbert. I have a question.
Well, I have a few questions because I was delighted by your film. First thing is a commentary. When I saw your film, I thought it was really a hardcore punk film, in a way. And I really kind of felt that there are influences, at least in the attitude. I didn't hear any music. There was no music, but I thought that maybe the attitude of the author is in that line. I was quite intrigued by the society, this kind of dystopian post-apocalypse society that you tried to, or that you kind of put into picture, but I didn't really understand it. Is it a kind of a, let's say, post-nuclear war society, or well, what's going on in this bigger picture? I wanted to ask if it's relevant in any way. Yeah, it's of course it's a so in the I had one version of the script was a kind of an explanation for it, but I put it out. Yeah, but of course it's kind of a post-apocalypse world, and you couldn't live on the outside because it's much too hot and you get burned by the sun in a few seconds. So people have to move. Yeah, yeah. So we're on the best way for this kind of scenario. So people have to go underground to survive. This was the explanation. And the other thing that I wanted to ask, because I saw that you had a lot of, let's say, friends also who helped in making the movie. I mean, there was some I guess, financiers were, sponsors were the city, the Ministry of Culture. I saw, but there were also like some, let's say, shops, some restaurants. A lot of people helped. That was my impression, and perhaps even the definitely. Yes, even the actors were, I guess, your. No one was getting paid, so from the actors, not one of the actors was getting paid. Of course, I had to pay the cameraman and the team, but you know, with 60,000 euros, you can't do. We shot for a month, and even the cameraman, everybody worked for very, very little, and most of the people worked for nothing. And of course, all included all my friends in this project, and the friends of the friends, and so everybody was there are sets with were more than 50 extras. Of course, everybody was calling all his friends, hey, can you come tomorrow, can you come tomorrow? And yeah, and all my friends from the film museum was there, and all my, so it's, when you don't have much budget, you have to have other ways to have to find other ideas how to make it, and you have you're right, it's very much a punk attitude. So of course I was a punk when I was younger, and I still have this attitude in me, so to protest against the regime, as you say. And yeah, the film was done in a very rock and roll way, so just the camera, just the fucked up things. So I had a lot of people who helped me very, very much with the costumes, with the masks, with the set design. But it was all done in one day, so we go there as a set designer, had a few days to make the whole set, and we shot 2 sequences in one day. So when you saw the movie, for example, there's a sequence with the kindergarten, we shot it in the morning, and then the sequence where they eat this terrible stuff, it was in the afternoon. So we had to be very, very quick, because time is money in films also. And so it was a lot of improvising, and in part 2 it's also a lot of improvising, so there's not much different. The film looks extremely professional. Can you tell me just briefly about your DP? Because all this shortcomings, low budget, friends, blah, 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 it would make someone think it looks like a home movie, which doesn't. It looks much more expensive, and it looks beautiful. It's really beautiful. Yeah, that's thanks to my great cameraman and my great team. They are also doing professional, but it's
a lot of improvisation also on the set, also with the scenes. We did a lot of improvisation because we don't have the money to do any rehearsals. And the thing is, when you shoot without sound, it's also much cheaper because I just scream, now to the left, now to the right, now to that, now to that. So when you don't need the sound, you can do that, and you can direct the people directly when the camera is running, and then you're much faster and it's much cheaper also. So you're not repeating very much, second take, third take. Yeah, some of the scenes, of course, you have to repeat sometimes, because especially when you work with a child, of course, but the child was great on the set, but of course we had to repeat, but not as many times as I wanted. No, yeah, thanks for the compliment. So it's look professional, of course. So I put the money in a professional camera that we shot with a red camera, and the cameraman is a very professional cameraman. But he did all the lighting, for example, by itself. He did all the things alone. What you need normally 2 teams for it. You need a camera team and you need a lighting team, and he did it all by himself. It was just one guy who did a job for at least 5 or 6 guys in a regular movie. So he came with his lamps and they came with his camera, and that was it. Okay, are there any more questions from the audience? From the guests we can talk later, but if some of you guys or girl want to ask something, now's your chance. If you're too shy, you're lost. 1, 2, 3, 4. No? Okay. Thank you for coming. See you tonight at the Slaughter Fest.